Же işlege жоқ болса, işге қағаз ұстап көрсетпесең, же бір қағаз бермесең, же билге соттан келдіңді, төштен келдіңді, емнеңіз боласың, біз көрсетпесің. Чешим Верховный сотта күшінде қалды. Берген жоқ, келгенде көргөздік дауыс ішмесе берген жоқ mu? Киргизбесе, көрсетпесе бериш керек. Telefonda söylüyoruz, rukovodителердің бары жоқ, киргизбе келеді одан, киргизбе тұрғыда келгенде киргизіледі одан. Ертең кешен отырайық, saat 3'e kешен отырайық. Отыр деп ондан жоқ mu? Biz жоқ болса жоқ деп қата береміз. Жоқ болса, жоқ болса, ертең киргиз десе киргизеді. Сізді? Уже китайда жоқ. Киргизбе деген адамға не? Telefonменен сен юристіменен сөйлеуші адам, переводчиктерменен сөйлеуші адам. Юрист ол сотқа шығып қойып, бұл бар жоғы мыйзамды берді, еме қылды. Бұл кіші декабрь, январь, февраль, март, апрель депутат бұл. Верховныйға шейін күшінде қалды. Ал бұл кіші не қылыш керек? Өз жалдырап келіш керек. Келіштен алды хабар берсеңіздер болды. Қанша жыл қалды. Келген адамды кигізбеген әйесер хабар берген деген бұна, хат жалдыр бұна. Bir kitap oldu, ton oldu buna. Bu şimdi ne atlet verişten aldılar size? Anne sevgisi hangi böyle de sana azap etti. Hazır gerekten ek saatten tol 4'te gitsek nasıl 6 olur hazır. Gördüğünüz atlet vermeye durma ben kan kirgizem. Şunu aytsanız ben kimge kirgizem size? Ya o kirgizmesin ya onu. Nizam istediği yok. Neden geliyor o? Köşeden geliyor çok mu? Köşeden geliyor. Şunu söylüyorsun. Ne yanlış olana gitsin arada bir köşeden geleceğimiz yok. Şunu kıralım. Ana bir yere çarpılmazsın orada. Bir saat olma çarpılmalı. Gelmeyecek adam. Yürüyüş ama buraya kalmadı. Yürüyüş yok ya. Yürüyüş geldiğinde jolun şanda da. Düşünüzde ya. Erten yürüyüş gelerken erten jolun şanda yaptı. Erten jolun şanda yapan adama kan kirsen biz alırız. 5 aydan beri onda oldu. 6 ay oldu. Hadi bu abi gidelim. Sen fark etmezsin. Yani şimdi kurtu. Yani şimdi kurtu. Bak onun en takası var. Ha? Ne takası var? Oyun doğru sanırım. Ve onda bırakırsak ya profesör